na teverenga I support you 100%. Asegasi. Your Excellency, igankolengo tewa. A program by my women's egende kulingana no wanjana tuanjanire munaba aibanya mira. Biogiri teyo ega asige gokorwa esechulnero roro egende wodiende neyende nyamire ndima erole kanena magendro mona asechi para no bwaga chibondo bwensi. Yasaba senyu byamano na bakaribishire bwensi na enda senye nchere ninchomo chairman transport roads and public works na tebirenga ega siege ndobuya. Ours is to oversight. Thank you so much. Yamano mheshimiwa manager. Yamano Your Excellency. Bantu wami toa Yamaiya Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Your Excellency, tiragiriri bageri gugwatira kambi Yamano. Na ende gwa kambi Yamano asogo chakira egwodi ya Nyamaiya eyo etabuga tu mweshimiwa oyo tusirete. Namba ya kabere njebuno mu mwagamo ogo gwatira kambi Yamano because na egwalo chakira mu mwagamo e outreach ende yoti ya mwagamo kwekere Nyamaiya. Igo nwana ko so mwagamo gosoka utanalo gosoka gutana Nyamaiya. Igo Yamano asogo chakira Nyamaiya. Namba ya kabere Your Excellency. As a time during 2013 to 17, by that time Bukwarenge deputy governor, Togakora the MTF, a county to a Kangara Kwe, and that by that time our Masini et Waragopolo. By now, Tibasini Cheto the church to Igure, et to one the twins, Count Assembly, now you governor executive twins, Tokomeka aside because of the people of Yamira this time. Tora korra Yamiregas, as if they are on Maiso. Elio abantu baito kitoko genda gusukiaiga no nyana like bando bigitechera mwecho panete gasie ngororo egara tokole gasie no wamo because gasie na yaito prince bula Yamira. God bless you. Yamano mheshimiwa Nyankana, asante sana. He's our leader of minority. Haya, Deputy Speaker. Your Excellency, County Commissioner, aba obisabo tiba ikega na inche asamaria tangoro kwa James Matinga omo MCA we ward ya Kemera kurwa liboge tutumate abonta gete nire libageri kobo mwenge sana so tebia mugaba ngambi yamono aso gwanjirana e program yeye ukabwatira namo because again toke go chat no monto yomo ekera bange bayanyiri ya tolegas. Your Excellency, teto tebenga empi na biebinto abantu banyamira baganeti barore egera batwagire chinkobi na batu tolto na barai ndokore biega singi amoroje egira gitebi obiko takogenda chinse moibere west na north asete mo etutu na borabu ezetende lakini lero iga obyachaga byonsi njalo tozakana bogetutu na borabu tokane ngebichaga asengencho ya maskani yo mheshimiwa the late Osiemo otwale ko morokanga honest opinion bichaki ko ngabi gokora imane ko genda jinsi ya mochinge bara bata ketesa abantu baminto tikira ko jake gas etinge liabe kuga ekara twali yeli ntwana ne team the honest etinge renkong kuanika. Kwa Your Excellency tukosale otenene mstari wa mbele obe mutwe indiko kwa tukurumanga egera abantu baito banyamira bamanyenga oburayi byawe byamono tenya sawa sene byamono ono mheshimiwa James Matinga aenda ali assemblies our deputy speaker ntara libaga omo speaker ito tara rangire mo speaker to address Your Excellency, ndaido kwana ngente kama ngosibere ngente tangani. I want to thank you.
gwakira mbia muno when this idea you go pull the ward resources chi finance program yemo erinde make impact as a county to ya Nyamira. When this idea came up, you supported it. Na the late Mheshimiwa Elijah Osiemo no ekonyora tarasira na abuate such concepts.